Dobrodošli u Time Tracking mobilnu aplikaciju. Radi prijavljivanja potrebno je uneti korisničko ime i lozinku dobijenu u SMS poruci. Nakon uspešnog prijavljivanja prikazuje se stranica Vremenska kartica. U okviru gornjeg sata prikazano je radno vreme kao i vreme kašnjenja. U okviru donjeg sata odbrojava se preostalo radno vreme kao i preostalo vreme pauze. Pritiskom na play radno vreme se pokreće. Pritiskom na pauze pokreće se pauza. Nakon pauze, pritiskom na play, pauza se zaustavlja i nastavlja se radno vreme. Na kraju, pritiskom na stop, radno vreme se završava. Prelaskom na radnu tablu prikazuje se trenutna nedelja, provedeno radno vreme, kao i broj ostvarenih pauza. Prelaskom na kalendar odlazi se na ekran za kreiranje zahteva za slobodnim danom. Klikom na plus otvara se zahtev. Potrebno je uneti kategoriju. Opis je opciono polje, ali se mora popuniti ukoliko je odabrana kategorija ostalo. Uneti datume od do u zavisnosti u kom periodu je potreban slobodan dan. Pritiskom na potvrđivanje zahtev je napravljen i poslat. U okviru ove stranice prikazani su svi napravljeni zahtevi. Č zahtev na čekanju, O odbijen zahtev, P prihvaćen zahtev. U okviru glavnog menija, odlaskom na stranicu Poslovna putovanja, moguće je napraviti novi poslovni put. Pritiskom na plus kreira se poslovno putovanje. Unese se naziv, opis ukoliko je potrebno, unese se lokacija putovanja, zatim unosi se datum planiranog putovanja. Klikom na dugme za potvrđivanje, poslovni put je sačuvan. U okviru poslovnog puta moguće je dodati i prilog. Pritiskom na željeno poslovno putovanje, zatim na stavku Prilozi, otvara se ekran za dodavanje slike. Nakon odabrane slike, unese se naziv, kategorija i lokacija. Takođe, radi lakše analize putovanja, potrebno je uneti troškove kao i valutu. Pritiskom na dugme za potvrđivanje, poslovni put je sačuvan. Prelaskom na Moji zadaci iz glavnog menija omogućeno je pravljenje radnih zadataka. Pritiskom na plus radni zadatak se kreira i treba uneti naziv, opis, krajnji rok i vreme završetka. Na kraju odabrati tim
i istima osobu kojoj se zadatak dodeljuje. Pritiskom na dugme za potvrđivanje zadatak se kreira i dodeljuje željenoj osobi. Svi kreirani zadaci prikazani su na ovom ekranu: Č na čekanju, P u procesu, Z završen, N neuspešan. Pritiskom na željeni zadatak moguće mu je promeniti status. Status se menja u zavisnosti da li je u procesu, završen ili neuspešan. Takođe, moguće je dodati i priloge u radni zadatak. Pritiskom na željeni zadatak, zatim na stavku Prilozi, otvara se ekran za dodavanje slike. Nakon odabira slike unosi se naziv. Pritiskom na dugme za potvrđivanje zadatak je sačuvan. Pritiskom na pregled u okviru glavnog menija prikazani su trenutni datum, ostvareno nedeljno radno vreme, zadaci, kao i ostvareno radno vreme za trenutni radni dan. Odlaskom na podešavanja iz glavnog menija moguće je postaviti šifru. Odlaskom na polje šifra kreira se šifra od 4 cifre koju je potrebno potvrditi. Šifru je takođe moguće i promeniti. Moguće je izmeniti i jezik prikaza time tracking aplikacije. Jezik prikaza može da bude srpski ili engleski. Hvala vam što koristite Time Tracking mobilnu aplikaciju.